الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتلقى والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه شيخنا ومعلمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعلم اليقين، يلحقنا بهذا الحق اليقين بلطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. الحمد لله الذي أكرمنا بلقاء أحبابنا من أهل العلم ومن أهل الدعوة ومن المهتمين بأمر هذا الدين، فالحمد لله على فضله وكرمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini, yang saat ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama, para orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. لعلنا في الجزء الأول البارحة من الدورة تحدثنا عن أهل السنة والجماعة وعن مصطلح أهل السنة والجماعة، وكيف تدرج مصطلح أهل السنة والجماعة إلى أن صاروا يسمون بالأشاعرة أو الماتريدية، وتذاكرنا شيئا من هذه الأمور التي ترد عليهم وحاولنا الإجابة عنها. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas di pasal pertama dari daurah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kemarin kita membahas tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian bagaimana sejarah terjadinya istilah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan akidah Asy'ari dan akidah Al-Maturidi. وعرفنا أن هذا إنما جاء من خلال النصوص القرآنية ومن خلال النصوص النبوية، إذ أن الأشاعرة والماتريدية حازوا الأوصاف القرآنية والأوصاف النبوية لعقيدة أهل الحق. Setelah kita mengetahui sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita bisa simpulkan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di beberapa hadis. Kenapa demikian? Karena kalau kita tahu sejarahnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Imam Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi yang membuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah ulama-ulama yang telah mendapatkan daripada sifat-sifat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. وعرفنا بعد ذلك أمورا مهمة، منها أن قول الله عز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، الأغلبية في المؤمنين هم على هذه الوتيرة، هذا الأمر الأول. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أو السواد الأعظم أو الجماعة، كلها تنطبق على هؤلاء. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, may yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yang dimaksud di situ adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ma ana alihi wa ashabi, orang-orang yang berjalan di
di jalan yang telah dijalani oleh para sahabatku, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di dalam hadis lain Sawatul Aqdam, atau di dalam hadis lain yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Jamaah. فهذه أوصاف تنطبق على هؤلاء. وعرفنا أن معنى الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري أو إلى أبي منصور الماتريدي إنما هو انتساب إلى المسلك لا إلى الذات. فإننا نحن كلنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن أخذنا بالاستدلالات التي مال إليها أبي الحسن الأشعري. Maka disimpulkan bahwasanya ketika kita nisbatkan akidah Ahlus Sunnah kepada akidah Asy'ari ataupun akidah Al-Maturidi, penisbatan itu bukan penisbatan ke zatnya atau ke orang individu daripada Asy'ari ataupun Maturidi, akan tetapi hanyalah sebagai nisbat istidlal. Kita mengambil metode pengambilan dalil dari Al-Imam Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Dan akidah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi karena mereka mengambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka akidah mereka juga adalah akidah yang diyakini oleh para sahabat Nabi dan akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. ونتذاكر اليوم باختصار أبرز السمات التي يتميز بها أهل السنة والجماعة في عصرنا هذا. Maka pada hari ini kita akan memulai membahas tentang abrazus simat, yaitu ciri-ciri yang menonjol, yang paling menonjol secara ringkas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. سنتحدث عن أبرز السمات لأهل السنة والجماعة في التعامل مع صفات الله عز وجل والتعامل مع النبوات والتعامل مع المسلمين. Kita akan membahas dan membincangkan tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana mereka menyikapi daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap kepada nubuat maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap daripada Ahlus Sunnah ketika berhadapan dengan sesama muslimin. كان في عهد السلف الصالح، وهذه القولة تروى عن سيدنا أنس وكذلك تروى عن الإمام مالك رحمه الله، يقولون أن علامة السني حبه للختنين وترضيه عن الشيخين وقوله بجواز المسح على الخفين. Maka di dalam sejarah yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas, begitu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Malik, bahwasanya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siapa yang meridhoi atau mengatakan radhiyallahu ta'ala kepada asy-syaikhain, dua syekh, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Asy-syaikhain kemudian mayat tadi alal fatanin, Ali wa Uthman. Sayyidina Ali wa Sayyidina Uthman, wa yaqulu bi jawazil masjid al khuffain, dan berpendapat bahwa boleh untuk ketika berwudu, ketika mencuci kaki, mengusap di atas khuf, sepatu kulit. هذا كانت ميزة أهل السنة والجماعة في ذلك الزمان. Itu dulu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sahabat. أما اليوم فنحن نقول أن ميزة السني في هذا الزمان تنزيه الباري جل في علاه. Adapun sekarang ini di era kita, maka ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membersihkan atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kekurangan. نبدأ في هذه الجزئية الأولى. Maka kita akan memulai dari yang pertama ini. يتفق جميع المسلمين من أهل لا إله إلا الله يتفقون على أن الله عز وجل متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. Semua orang Islam itu sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan seluruh daripada kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dan bersih dari segala kekurangan. وكل صفة كمال تنسب إلى الله وكل صفة نقص ينزه عنها الحق جل في علاه والآيات بذلك طافحة متكاثرة. Semua sifat-sifat kesempurnaan bisa dinisbatkan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifat yang kurang, yang celah itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini sangatlah banyak. لكن منزع الخلاف الموجود اليوم كيف نتعامل مع الصفات التي يظهر منها مشابهة الخالق بالمخلوقين.
Akan tetapi yang menjadi pokok daripada permasalahan, bagaimana kita menyikapi dari ada beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang seakan-akan ada kesamaan antara Allah dan makhluknya. لا يوجد خلاف بيننا وبين في الإسلام. لا يوجد أن الله متصف بصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة العلم. هذا لا خلاف فيه. Allah di antara kita tidak ada khilaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah, mempunyai sifat iradah, itu tidak ada khilaf antara ulama. الكلام حول الآيات والأحاديث التي إذا أخذناها بظاهرها دلت على أن الخالق يشبه المخلوق. Yang menjadi pokok khilaf adalah sumber khilaf adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang jikalau kita ambil secara zahir maknanya, maka seakan-akan Allah itu sama seperti makhluknya. ومثل قوله عز وجل أم أمنتم من في السماء، ومثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا الجانب. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, am amintum man fis sama, di situ sesuatu yang ada di langit, itu ayat mutasyabih. Kemudian seperti ayat ya wa yadahu mabsuutatan, yadahu mabsuutatan. Di situ ada kalimat ya, itu juga mutasyabih. Ayat-ayat seperti inilah yang menjadi pokok permasalahan. Allah Azza wa Jalla fil kitab qala الذي أنزل لعبد الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menurunkan, tadi dibacakan ayatnya, Allah menurunkan di dalam Al-Quran ini ada dua kategori ayat. Ada ayat yang muhkamat yang sudah jelas pasti maknanya, tidak mutasyabih, dan ayat yang lain adalah ayat-ayat yang samar maknanya. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka dia akan mencoba untuk mentakwil daripada ayat-ayat yang mutasyabih. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Dan tidaklah mengetahui tentang makna ayat-ayat mutasyabih melainkan Allah Subhanahu wa taala, warasikhun, dan orang-orang daripada ahli ilmu yang mantap di dalam keilmuannya. Qara'naha الآن على رأي ابن عباس رضي الله عنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم باعتبار أن الواو حرف عطف. Yang dibacakan beliau tadi ayat adalah cara membaca Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menganggap huruf waw. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna. Nah, warrasikhuna itu maktuf ala Allah. Jadi tidak mengetahui tentang ayat mutasyabih melainkan Allah dan orang-orang daripada ulama yang mantap di dalam keilmuannya. وقرأها غيرهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي أن الواو واو للاستئناف. Adapun selain Abdullah bin Abbas berpendapat bahwasanya qiraahnya bukan seperti itu, akan tetapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqaf. Di situ berhenti, tidak ada yang tahu makna daripada mutasyabih melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Dan adapun orang-orang yang ahli ilmu, maka mereka mengatakan kami beriman. Waw di situ ada huruf waw. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan berpendapat dan, maknanya adalah dan. Akan tetapi kalau menurut selain pendapat Abdullah bin Abbas, waw di situ tidak bermakna dan, hanyalah sebagai istinaf untuk memulai satu kalimat ataupun satu kalam. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في معنى المتشابه على 8 أقوال. Ulama berbeda pendapat tentang makna dari ayat-ayat mutasyabih. Apa maksud dari ayat-ayat mutasyabihat sampai ada khilaf 8 pendapat ulama. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وسبقه إلى ذلك الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى
أن من المتشابه الآيات والأحاديث التي ظاهرها يشبه الخالق بالمخلوق. Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, makna daripada mutasyabihat adalah ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang jikalau kita artikan secara zahir maknanya akan menyerupakan Allah dengan makhluk. ثم اختلفوا في معنى التأويل، والراجح عند أهل العلم أن معنى التأويل التفسير. Dan berbeda juga pendapat ulama tentang makna takwil. Apa itu takwil? Maka yang paling rajih, pendapat yang paling unggul yang dikatakan oleh ulama, yang dimaksud oleh takwil dengan takwil adalah tafsir. Takwil maknanya tafsir. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس: اللهم علمه التأويل، أي تفسير القرآن. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepada dia at-ta'wil. Apa yang dimaksud ta'wil di dalam hadis doa Nabi ini? Yaitu tafsir. Kita kenal Abdullah bin Abbas adalah yang paling pintar tafsir. وهذا كان مشهور عند المفسرين، فالشيخ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين إذا ذكر الآية يقول باب تأويل قول الله كذا وكذا، أي تفسيره. Begitu juga yang dikatakan makna takwil apa diartikan tafsir seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau selalu memulai bab fi ta'wili qaulihi azza wa jalla, babun fi ta'wili. Di situ ada kalimat takwil, berarti tafsir maksudnya. فهذا معنى منه. وقد يطلب التأويل على صرف اللفظ عن ظاهره. Juga terkadang takwil dimaknai dengan sorfu, memindahkan daripada makna lafaz ke makna yang lain. Makna yang sebenarnya dipindahkan atau diartikan dengan arti yang lain. إذا عرفنا هذه المقدمة فنعلم أن أهل السنة والجماعة مالوا إلى تقديس الباري وتنزيهه عن كل مشابهة لخلقه للآيات الناصة على ذلك، مثل قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثل قوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله عز وجل: هل تعلم له سميا، إلى آخر الآيات التي تدل على تنزيه وتقديس الباري جل في علاه. Kesimpulannya dari apa yang telah kita bincangkan tadi, bahwasanya kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disamai atau diserupakan dengan makhluk, karena banyak daripada ayat-ayat yang sudah sangat jelas menjelaskan hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluk. Seperti juga lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang bisa menyekutuinya. Dan ayat-ayat lainnya ini menunjukkan bahwasanya kita sepakat Allah itu berbeda dengan makhluk. فلما وقفوا أمام هذه الآيات المشتبهات والأحاديث المشكلة في ظاهر لفظها سلكوا مسلكان: إما فوضوا معناها إلى الله، أثبتوها من حيث هي ثابتة، لكن فوضوا معناها إلى قائلها المعصوم، وإما أنهم أعطوها معنى صحيحا في اللغة العربية. Maka ketika ulama menemukan ayat ataupun hadis yang seakan-akan makna zahirnya menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka mempunyai dua cara untuk menanggapi atau menyikapi ayat atau hadis-hadis tersebut. Yang pertama, mereka mengambil cara tafwid atau menyerahkan makna dari ayat atau makna dari hadis kepada Allah ataupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ada ayat ataupun hadis yang kalimatnya kalau zahirnya itu diartikan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka tidak berani untuk menanggapi, tidak berani untuk menerjemahkan makna tersebut, menyerahkan maknanya kepada Allah ataupun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka berusaha untuk mentakwil atau menartikan dengan arti yang lain yang kira-kira sesuai dengan cocok dengan tatanan bahasa Arab. ولذا قال الإمام إبراهيم اللغاني في جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه
كل نص يوهم أن الخالق يشبه الخلق قال أوله أو فوض ورم تنزيها. Oleh karenanya Al-Imam Ibrahim Al-Laqani yang mengarang daripada Nadhaman Jauharatut Tauhid, beliau mengatakan wa kullu nassin wa kulla atau wa kullu sama wa kullu nassin au hamat tashbiha au wilhu au fawwid lahu tanziha. Beliau mengatakan wa kullu nassin, semua nas baik Al-Qur'an ataupun hadis, au hamat tashbiha yang seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluk, au wilhu, maka takwilkanlah. Ini apa cara daripada menanggapi menyikapi yang mutasyabih, au fawwid lahu tanziha, atau serahkan maknanya kepada Allah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa اقرأ في التعليق عندك قولة الإمام ابن دقيق العيد لما قال نقول في الصفات المشكلة. اليوم هؤلاء الذين يخوضون في هذه الصفات يقولون هذه الصفات ليست مشكلة، هذه ظاهرة، بل يداه مبسوطتان. أم أمنتم من في السماء؟ الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، هذه ليست مشكلة. كيف؟ ابن دقيق العيد يقول نقول في الصفات المشكلة، هذه صفات مشكلة. ابن دقيق العيد يقول هذا، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول هذه صفات مشكلة. Maka kalau kita lihat di yang dikatakan oleh Imam Ad-Daqiq al-Aid, Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah, naqulu fi sifatil mushkilah. Kita berkata atau menyikapi fi sifat di dalam sifat-sifat al-mushkilah yang bermasalah. Sebenarnya tidak ada sifat Allah yang bermasalah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu tidak ada yang bermasalah sebenarnya, tetapi maknanya itu kita bingung menanggapinya bagaimana. Makanya disebut sifat-sifat yang mushkilah, yang bermasalah. يقول نقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق. Maka kita pertama ketika membaca ayat atau membaca hadis ada sifat-sifat yang mushkilah. Sekali lagi mushkilah di sini bukan sifatnya yang mushkilah, tetapi kita sulit untuk memahaminya. Maka ketika kita membaca ayat atau hadis seperti itu yang ada sifat-sifat mushkilah, kita mengatakan annahu haqqun wasidqun, annaha haqqun wasidqun. Kita mengatakan sifat-sifat itu hak, benar adanya, wasidqun, dan tidak meleset dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi Muhammad. على المعنى الذي أراده الله، هذا معنى التفويض. Nah, sesuai dengan apa makna yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan ayat-ayat yang mushkilah, sifat-sifat yang mushkilah itu benar dan maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya madhab tafwid, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. قال ومن تأولها أي مال إلى التأويل ومن تأولها نظرنا. Kemudian beliau mengatakan waman ta'awwalaha, dan barang siapa yang mencoba untuk mentakwilkan daripada ayat-ayat yang bermasalah tadi, sifat-sifat yang bermasalah, natorna, maka kita lihat dulu. فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه. Kalau yang ditakwilkannya sesuai atau dekat dengan tatanan bahasa Arab, maka kita bisa menerimanya. وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه. Kalau yang ditakwilkannya tersebut maknanya jauh dari tatanan bahasa Arab, maka waqafna, ya kita tidak mau mengikuti dan kita kembali mentafwidkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. وبالتفويض أخذنا قولة الحافظ الذهبي الموجودة عندكم. Maka طيب التفويض كما عرفه الحافظ الذهبي وهو تلميذ الشيخ ابن تيمية. At-tafwid, makna daripada tafwid yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi, beliau adalah tilmid atau syekh. Tilmid adalah murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah. قال التفويض هو الإقرار والإمرار. تقر ومر، عاد تفكر كثير. الإقرار والإمرار وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Zahabi, beliau mengatakan yang namanya tafwid adalah al-idrar.
kita mengakui bahwa ayat itu benar dan kita mengakui bahwasanya hadis itu benar, wa imror, dan kita lewati saja ayat tersebut. Jangan kita artikan, jangan kita maknai. Kenapa? Kalau kita artikan maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. وهذا هو المشهور عند سلفنا الصالح. Dan madhab tafwid, yaitu madhab ketika menemui ayat-ayat ataupun hadis yang seakan menyerupakan Allah dengan makhluk, inilah madhab yang lebih dipilih oleh ulama-ulama salaf. وفي هذا يقول الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. Di dalam beliau tadi membaca, kesimpulannya bahwasanya ulama ketika melewati membaca daripada ayat ataupun hadis yang seakan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka mengatakan ayat ini memang turun, hadis ini memang pernah dikatakan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengimaninya, akan tetapi kita tidak akan memaknainya. ولذلك كان السلف يقولون أمروها كما جاءت. Maka para salaf, ulama-ulama terdahulu mengatakan amiruha, iqra'uha, baca lewatilah ayat-ayat tersebut dan jangan cukup kalian baca dan lewatilah setelah kalian baca, jangan coba untuk mentakwil ayat-ayat tadi. Ini mazhab salaf. وكان بعضهم يقول قراءتها تفسيرها. Sebagian daripada mereka mengatakan qira'atuha, membaca ayat-ayat daripada ayat-ayat mutasyabih, itulah tafsiruha, itulah maknanya. وفي هذا المعنى يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. Oleh karenanya Imam Nawawi beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Muslim, اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات والآيات وآيات الصفات قولين. Ketahuilah bahwasanya ulama ketika memaknai daripada menanggapi daripada ayat atau hadis yang mutasyabih ada dua pendapat. فذكر أن القول الأول هو التفويض وهو رأي أكثر أهل السلف. Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi adalah madhab salaf, yaitu tafwid. وذكر أن القول الثاني هو التأويل وهو ما مال إليه كثير من الخلف. Kemudian yang kedua adalah takwil, yang ini diambil oleh banyak daripada ulama khalaf. وعلى أن التفويض ثبت أيضا عن الخلف والتأويل ثبت عن السلف. Nah, sebagian daripada ulama salaf terkadang mentakwil, sebagian daripada ulama khalaf terkadang tafwid. فالمسلكان موجودان من عند أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dua metode ini sudah ada dari zaman sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل حقيقة أول من فوض كتاب الله عز وجل. أول التفويض جاء في كتاب الله. Nah, dan bahkan yang pertama mentakwil adalah datangnya takwil, dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. فالله عز وجل في آية نسب النسيان إلى نفسه وفي آية نفى عن نفسه النسيان فلا بد من تأويل. Seperti ini Allah sendiri mengajarkan di dalam Al-Quran, menyebutkan di dalam Al-Quran ada takwil. Seperti ada dua ayat yang muta'aridah, yang bertolak belakang maknanya. Di dalam ayat 1 Allah menisbatkan lupa ke zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menafikan daripada sifat lupa dari Allah Subhanahu wa taala. ففي آية يقول لا يضل ربي ولا ينسى، في آية يقول نسوا الله فنسيهم. Maka di dalam ayat 1 Allah mengatakan wala yansa, Allah tidaklah lupa. Ini satu ayat. Kemudian di ayat yang lain nasullaha, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka mereka dilupakan Allah. Ayat yang pertama Allah itu tidak lupa. Di ayat yang kedua Allah lupa. Nah, ini bertolak belakang. Maka kita harus mentakwil apa makna lupa di sini. وأول الحق عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم. Kemudian yang mentakwilkan daripada dua ayat ini langsung sendiri adalah Allah di
dalam hadis qudsi. فلقد قال للعبد مرضت فلم تعدني قال له كيف تمرض وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان لو عدته وجدتني عنده هذا التأويل. Nah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maridtu, saya sakit." Saya sakit, maka ditanya, "Bagaimana kok engkau ya Allah bisa sakit?" Maka Allah mengatakan, itu kalimat sakit mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditakwil. Maka dijelaskan oleh Allah, ada hambaku yang sakit dan engkau tidak mengunjunginya. Nah, kalimat sakit ketika Allah nisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di situ tidak mungkin secara zahirnya, maka ditakwil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit bukan Allah tetapi hambanya, itu takwil. ولذلك قال شيخ المفسرين الطبري أن كثيرا من جماعة السلف مالوا إلى التأويل في بعض الآيات. Maka sebagian ulama mengatakan banyak dari